Karibu sana. Kiumia gĩaku gĩkorwo gĩ kĩega. Happy New Week. Happy Monday. Niye jetagwo Mama Adrian. A very good morning. Good morning, na niye getwa T-Master. A very good morning, Stacy wa Digital. Good morning, na niye jetagwo Stacy. Oh, good to see you guys. Good to see you Good too. to see you too. Tuwerigaine kundu gwetagwo Nyaikuru. Nakuru City. Nakuru City, thank you so much for the love. Yes. Asante sana ne kwiyumeria na njira njega. Thengio ni undu wa gutwenda mukiyumeria tugiria raha na kavagara raha premium, yes. Raha gano, raha ya ng'ombe, raha mwivoko, raha yote. Asante sana Joy Millers, asante Nakuru, asante Jamaa Supermarket. Thank you and thank you and thank you so much. Ale othe matumire tafariro ikinyanire the othe hando ya Roma. Aikaria Naikuru. Yes. God bless you so much. We love you. We appreciate you. Tutakuja siku nyingine. Karibu sana. Good morning. Good morning. Good to see you. Kumisata. Onani. Gwera wa Friday. Onani kumisata. Friday. Kore ya Jamaa hau tugeke hau kiria. Tokeruta wera mwega muno na gacokeria andu aria othe meyumirite muthenya ucio ngatho aria othe manyitire itemi ria gutunyitirira ni wonire wendo we background andu kwiyumiria na gukena o gutuma ngeithi ni kuona kameme gakinyite ground na Ikuru. I was so humbled. Mutumia uria wokire akenda guthinjwo maitho as we speak ni undu wa kameme team Shanjamuka mundu gwitwo Elias Njero riu aranjira mutumia ucio akinyire thibitari thaa 1 cia rustini kuri ya Jumuiya ena marigitari. Glory to God. Muthurire ware hu iruchia-ini nituramubanga na mundu ogwitwo oh my ni ngorora. Just note there. Maundu magithie wega na nituracokeria Joy Millers gatho and of course Kameme FM. Thank you so much. Samido, Eddie Gathenge, Mwehaki, mundu ogwitwo Karaiko, ari othe mari kou. Thank you and thank you and thank you so much. Otherwise weekend yanyu irahiana gatia? Weekend iturare njega. Weekend yaku Stacy irahiana gatia? Urauga itwekana tatware na. Acaria ni mwandigire na Ikuru. Ye no ndirakihuruka ngite oguo. Na niturakuona. Ni njori maranyona kuria mtandao-ini. Ndathire kuria kiria kwa Jimu wa Choma Bite. Nituonire. Ni ucio tumagira kavagara throughout over 100 bills per week. Jima ukithie kwa ndama. Oikirite oguo. Awe ni msoro. Oraira mama rive. Ndakire oguo kenjarie ma. Akei tuigue mwena wakwa. Gweci ndahirwo ni wa Joseph. Tutiraraga. No itiari cia gwikira muthenya ucio. No ta ndenda kweganithia kwa ndamari. Ngekira ona ndokira nyonire hena karibu haha. Hena kada yanjirie ndimigeithie itagwo Fita wa M-Pesa kuma Ngarariga. Lakini wewe ni msoro jamenya nimekuja. Ndakuonea sasa ndamenya atiriri. Isi aka no bathi uraira mama hore. No tishati ndaze. Yo kofia. Ora mubuto na kiratu. Ninde mundu ingira onire inu muno. Ndoka Stacy ndanamenya ndanajira undu. Ndakimenya. Yumira kanini gaka. Yumira corridor-ini ndagaithio atiriri. Kwani umerudia zile kulikuwa nazo sato? No njega. Methaka i? Ne ungiona gicokera kuria kwa Jose gutithiete wega. Ndiracokire ndirona ona Samido ni araikirio ku. Ule cira mariko ya gothirari. Ogathara mwaki. Adacio no gathara mwaki. Ngai agatigwe Ngai. Ngai agatigwe Ngai. Ona matiragieterera njikara mieri iri. Karaiko njeri gaterere. Taingira online wona Samido. Maraiga ni ndathie ku. Samido ndakere kwa Jose. Rĩu mũndũ waku rĩ na thenda rĩ no thirarĩ
kama turehe biru madara kuiguira tha riu manu gukuoya ona ni makira kangi kare ginya merire jigue rugari na Jose ne raire duve no ari itangigithio na ni tondu riu no athira Kenya bendeke ona no roka ene karibu sana. Asante sana. Uko salama? Nashukuru Mungu, uko very very smart. Ona shirake huriro kana ndo akirire for a long time. Ona dahura na wipes rosini. Ye dio ko hen ya dokera dahura. Ino yuma na riri. Ndari ile itumbe. Wow. Karibu sana. Yes, Santi. Reu Quickmart supermarket. Ni makoretwo magitheremia utungata wao wa supermarket guothe bururi-ini. Yes, yes. Na ni marahingura ruhonge rwao rwa 63rd ni 63. 63. Haria mwena wa Banana. Wow. Koro giki gigakorwo gatano gaka this Friday the 31st mweri uyu turi niho tukahingira mweri. Team Shanjamuka. Ria Shai ukireherwo ni LNT. Na tukigira mwe kwa muthenya wa Shai dinarikana gukwira ati you are stunning in and out. Thank. Yes, very very beautiful. Body is tea. Yeah, body is tea. Thank you. Stunning. Yeah, the body is tea. You're looking very beautiful. Thank you. The way you are matching the shoe and the handbag. Asante. Still from Germany. Gwetagwo kururia. London, imwe ni cia London. Oh, cia London. Ni ndiraririkana imwe ni cia ko. Tondu bagi ni cia tukanire. No endirania kigara ri ndo koindo igatukana. Thank you so much. Asante. Yes. Yeah. Emwe kinya thiini wa Shai. Ilete. Yes. Yes. Yesterday was the fourth birthday. Yeah. The fourth birthday. The fourth the fourth president. The fourth president. Yes, the fourth. Ukiwa fourth ni gukura e mwana orarera miakena. The fourth. The fourth president of Kenya. Kababa. Vanilla. Sweetheart. Strawberry. Jana ilikuwa birthday yake. Happiest birthday Kababa. Let me tell you. Kababa amezima simu. Ana muteja. Ana kwa magwe space taka uri okumuhurira ma. Nida tinda ginya girlfriend ndo gakora muhurire itari ho. Nwe mwaka ucio ngwokire studio Saturday. Ndamuona kana Paul. I was like no nie ndigeto kwa. Ati ndio girlfriend. Ndathire kana itawani ne keoni. Wageria kuhura nywa njoke studio. Siwezi watu wa nyuma. Aretetwo handu hiki. Riu maikarite kori oguo ri. Magietereire muhiki na muhikania ri. Makeigua yume nao kiss the bride. Aigua happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kababa. Happy birthday to you. Firigi. Let me tell you Modhani. Ale komaka. Makira. Tamohora birigi. One more time. Nere ivete. Aronire aiderwo. Arabarahi. Ozo kareni tamatu. Kaide akwa. Arora nyinyi. Kimuna ni surprise nyinyi. Indeed, this is wonderful. Kababa kana birthday ira. Happy birthday, His Excellency. Nikirifresh niona kama utapiga. Kisha very one. Ida kora no amo poster. Ndawana akinya crowd ine yo hiki.
Go zoom ndudi yakuona. Kora poster. Within no time. Giri 72 likes. Drauga reke tapu. On Facebook. Nya dra poster. Akuhetharie. Happy birthday. Were. Babare. Turathanete nake muno. Riu akamba gutwira ati tuambe tutare thikũ cia rauni cigana kuma twanji kumuni tukamura ciarĩ mũgwanja nĩ Thursday. Yes, nĩ thiru. Riu turagihoka nĩ tũgũkĩmũnyita ũmũthĩ. Mamwethema wamũnyitia ma tũkũigua wega. Akagĩethaga ikarĩra rĩmwe kagwa ndecire ndĩ buroko. Tondũ he kamũndũ kenda kaũndũ ndĩrenda kũmwĩra ka mũrima. Birthday-inĩ yake. Oyarĩ karĩ mũtwarĩ kĩmwĩra sweetie kaũndũ njĩrarwo nĩ kĩrĩa nĩ thuraku. We mũthoni we. Sweetie thikĩrĩria gacwiti. We mũthoni we. Ecio enda wanocio. Jiguaga weta andũ sweetie. Kwĩra kĩndĩnyite na gacoka. Kwĩra amĩoya. Kaũndũ ndĩrenda kũmwĩra baba ndakohoreke the fourth week the president akie thimũ. Oe thimũ ma. Tũmwĩte sweetie. Atũmwĩre kaũndũ keho ka mũrima. Atũmwĩre andũ nĩ maroria. Nĩkĩ aratinda akĩũrũra gũkũ. Kaici kaigana rĩ. Maigua nĩ akenererwo mũno rĩ. Makoria. Kai mendaga kĩ. Na maciarĩirwo kũ Ikuru. Na githĩ to maratinda magĩhũrwo mbica nake nĩgetha mone fomu. Na maheherwo matũ-inĩ. Leta hiyo chai. Nĩ makwĩrĩte bũrũri o witũ wa Kenya. Nĩ tũranyitire ndawa. Ciretwo methamphetamine. Cia 8.2 billion. Ciaithirwo nĩ Kenya Navi. Iria-inĩ ciranyitwo 5 Iranians. Thĩno na ndũrĩ kũu guothe. No rĩu kana tũriaga gũkũ airport. Tũraria na magĩkana makiuga gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Iragera maĩ-inĩ. Iragera na kũu. Iranyitĩirwo maĩ-inĩ. No rĩu tweka ũthuthuria tweta FBI rĩ. Wetanda Dr. Wanjiku. Tukona nigetha moneke ta mararuta wĩra rĩ. Marekĩrire makonia cumbĩ. Kai. Tondũ ngĩrora makonia mau wega ũngĩmazumu rĩ, nĩ mahana ma gĩkomba. Na oho tugacoka tweka mathabu atĩrĩrĩ, marathimire thaa cigana marona nĩ 8.2 billion. Maraikarĩte ha. O hĩndĩ ĩyo na ciro tarĩ mũtue rĩ. CS arauga igũcinwo mbere ya andũ. Igũcinwo publicly. Tukoria atĩrĩrĩ, iracinwo nĩ borithi nĩguo. Indo cia 8.2 billion. Igũcinwo nĩ borithi nĩguo. Borithi ũrĩa oyaga babe bara. Kai. Oi. Wa. Nĩguo andũ maroria. Ũrĩa oyaga 50 no gũcina 8.2 billion. Aroya cianduthie tarĩ thitima. Ĩtarĩ na toci. Acoka cina 8.2 billion. Gũgatuĩka ona rĩrĩa wanaigua mĩgongo nĩ cinagwo. Ndĩko ĩgĩcinwo. Mahũra thimũ ikamba. Mũcioka tũchonge. One pieces zinakaa ivory. Urete tuchome. Matingĩcina. Ũguo nĩguo horo ũrĩa wĩkuo. Rĩu tũkĩeherera kũu rĩ, maũndũ marĩa rĩu marehete thĩna biũ. Ũmũthĩ gũthondekeire nginya macai mega. Macai mena mbũrĩo. Ũkũigua wega we. Ũrĩ waigua kĩndũ gĩtagwo chai pevu. Chai pevu. Nilikuwa ninajua chai cinema. Sasa kuna chai pevu. Na ukajua kuna jicho pevu. Investigative journalism. Kuma gũkũ canjamũka. Nĩ tũmũtũmĩte nja. Ĩmwe kwa ĩmwe nginya Meru. Nĩ gũkorwo agĩtũrehera chai pevu. No tũtaramũkinyĩrĩra rĩ, thirikari ya Kenya nĩ kũimwo mbeca na UN. Makoretwo makĩburutiki UN.
makoretwo make boutique ko boutique iweni ikamandikira marua ikamoria atiriri maundu maya ma abduction bururi-ini wanyu ri kurathi atia Kenya ika boutique yandikirwo mau matato ria gatatu ria wiki ino mothe ka boutique yes leo iweni rauga atiriri Kenya sawa si tunaona mumeona si ni boutique na mnakataa kujibu sawa mtajua hamtujui maruga ni mego cut all the aids mego to imabia guy na matuherie kinya nyamå ya mabũrũri oko tũtigũcokia rĩu Kenya rĩ kũroneka ta he maũndũ marĩa ta burutikaga aigua mbia ĩrũgama na mĩthia yacio Kenya aigua mbia ĩkambia gũcucĩkanga ta gũcucĩkanga ĩrũgama na mĩthia ũguo rĩrathita Reko igambu ugambu nyongera bilioni imwe ndiraigua bodi tanirera ta ugambu tukongera bilioni ya Haiti hau tarogama na methia yacio na ticoba bagweterwo mbeca mabilioni na ugane yo mathie gucina 82.2 billion na matomerwo marwa nesponyo matomerwo marwa makorio ciuria cia abductions maka boutique me laughing in English majangili dosi. Haya, tuingie moja kwa moja sasa katika chai pevu. Hii ni taarifa ambayo tumekutengenezea wewe msikilizaji na mtazamaji wa Kameme. Hii ni investigative journalism. Right kabisa. Katika paruanja zetu ikiwa ni saa 4 mchana tunamuona kule, ukipenda zaidi tunamuona pale Mama Mary. Simu yake iko na shida. Moja kwa moja anaipeleka kwa fundi. Shida ni kwa sababu akipiga picha zinajisave kwa sim toolkit. Akaamua apeleke kwa fundi. Saa 5:30 tunamuona fundi. Kumbuka Mary na fundi wanajuana sana, hata anajua password. Anamwachia na kurudi kwa shamba. Fundi anatengeneza vizuri, lakini kidogo anaona picha ambazo hasa sio zake. Saa 9:30 fundi anaenda na simu ya Mary nyumbani. Anaonyesha bibi yake. Oh God. Saa 12 bibi ya fundi anachukua na kuziweka kwenye mtandao wa Telegram. No. Darubini zetu zinatuonyesha kule mtandao wa Telegram. Zikidenea kwa ukubwa mwingi sana. Oh no. Moja kwa moja tunarudi sasa kwa fundi kumuuliza sababu ni gani. Oh no. Tukifanya upelelezi wetu ndio tukakuja kugundua ya kwamba fundi sio fundi wa simu tu, wali ni fundi wazimu. Oh no, wazimu. Wazimu sio fundi wa simu, ni fundi wazimu. Kidogo katika upelelezi wetu unatupeleka moja kwa moja tena hadi Meru. Tunamtafuta Mary. Mary anatueleza ya kwamba hivyo sivyo ilivyo. Kuna jamaa ambaye alimblackmail na kumwambia mtumie zile picha, atamtumia pesa. Oh no. Alafu yule jamaa kidogo kidogo akaziachilia. Oh no. Kidogo upelelezi wetu hatutosheka pale. Tukarudi kwa fundi wa simu. Na pale fundi tukapata Tiwainaina na Waigwa Koinaina Tiwainaina. Ambaye ndiye alikuja kuachilia hizi. Sasa tumekwama kama sisi chaipevu kwa fundi ambaye tunangoja sasa atupatie habari kamili upande wake. Sababu inasemekana yeye ndiye alichukua zile video na kuziweka kwenye mtandao. So sad. Kumbuka kwa simu mingi hapa nchini Kenya watu wamejipiga picha. So sad.
Watu walienda mpaka kwao kule nyumbani, karibu wachome duka yake, wachome mali yake, lakini kuna wasamaria mwema walikuja wakamshika na kumsaidia. Oh no. Sasa tunaomba huyo fundi wazimu akamatwe. Yes. Sababu ya kumuexpose yule mama. Oh no. Na tukimalizia hapo, cyberbullying. Hiyo ni cyberbullying. Kwa sababu yale ni makosa. Nina uhakika hata kwa simu ya huyo mwenda wazimu haiwezi kosa picha zake yeye mwenyewe amejipiga. Very sad. Kwa sababu uchi wangu si uchi, ukiona ndio utakuwa uchi. Yeah. Kwa hivyo tunaikondemn huyo fundi wa simu, tunamkondemn in the biggest way possible. Sababu ya kumexpose yule mama. Jicho ama ukipenda chai pevu itarudi tena na investigative journalism. Kwa sasa wacha turudi kwa chai, ilikuwa tu nika invite hapo katikati. Tamaka usho ni mugurukima. Imagine. That is very wrong. Very sad. Very, very, very sad. Wow, fundi wazimu. Huyo sio fundi wa simu, ni fundi wazimu. Si fundi wa simu, ni fundi wazimu. Ni fundi wazimu. Very sad. Very, very sad. We condemn that in the highest possible. Na wale ambao walienda kusaidia huyo mama, God bless you. God bless you. Taonera kijeta hado wakati wekaginya mentally dali sawa. Na we condemn that act in all way possible. Yeah. God. Yeah. Wow. Very sad. Tupumue kidogo. Tukuje na chai kamili. Wamba gututhukiria sahina niguo tugwetereire. Yo ucio nduko we chai. Oro wa mburi. Na no wega. Nigetha we need to be very careful. Very, very careful. Very careful. Tondo out here people are so evil. Very. Very evil. Na gwesiria hede tware tukanyamka something. Cyberbullying, yes. We are telling people not to trust everyone. Don't trust anybody. Yes. Ene twagekire muno kanyamu twekire gwa kahinda we na nitwaragi horo wa maundu mau kwaga kwihokera mundu ati nginya kumuhe pin ciaku na password ciaku. Yeah. Yes. Na indo imwe ne irokagwo, indo imwe no lock thiini wa thimu yaku nigetha. Tumenyera kuri withui. Tondu amnyaru anyway, food ucio ne ethwo arerio please. Very sad. Very, very sad. Anywho, tukuruge itha tucokererie na chai kamili.